shop with Pastor Manoj. Yeah. Klamya Alapi Road. Ito kayo yung release. Pengen ni ada bukan. So friend, selap hamata. Oh kalau BLR no. Alay. Ting ila dep ban ya Buh Jingdwai na kene kayeng. Army Church. Orthodox. Oh. Drop. After I stroke before. Oh wait. Ini udah passion fruit. Sormu. Oh tiang ha, pang ha. എല്ലാവരും കൂടി ഇരിക്കാനുള്ള സാഹചര്യം Thank you. Take a cup of beer. Your name? Jivana. Okay. Satram once again. Pere? Ashwin. Okay. Now full, no? Hey, guys. How is the food, brother? No, Meghalaya. Yes, he told me. Okay. Okay. You there? Kapasibit pat ngan sa penibang dadan babaktis pelajya kani pendap. Thì hello perlok ngai kublai pi we bro sai sen pat hagane ka por bat klimat kumta ka steps ni balang ka pasuk ka bakmen ni pi we bro. Good morning friends, today is Wednesday morning and may God bless you all. So the vlog start just now. Then okay friends, we are going to take the fish from one of our believers' house, and it's a fresh fish which is caught by net from that pond which I show you yesterday. They are fishing with fishing line, right? So from that pond they catch with net. So it's a fresh fish, and one of our believers is cleaning that, so we are going there and take that fish. So parlok ngin let siya kayeng iwe ni Parabangeit iba pengkut ya kadok ha ki ya bread jar menen te kilayo ngangit piyo I ha to ka block to bang apan I menen ba kidon ki ba ya kwai dok ha hang to te okay ngin let siya ya kita kadok ha kidok ha bala od daka kawin na ka long kami jong Parabangeit mo. Okay te bentang ilapoy hingni ha station oil refill station ting nang kampniang shwa nomor wala ayat mental ars ngi sengi klamya klamya kampniang. Hello. Okay. 700 Petrol. Ali ഇവിടെ പറഞ്ഞാ. അത് 800. 400. Yeah. 400 ആണോ? അയ്യ. 200 ഇല്ല. എത്ര 800 700. 700 200 ഇല്ല. അപ്പൊ പെട്രോൾ അല്ലേ? ആ. Kador hang ni kadai shispa andri pun ka shilatar in Kamnacheri. You see Thiruvananthapuram, Yeah. that one Alappuzha, this one. So we are going this is the highway to Thiruvananthapuram. This is to Alappuzha. This is to Alappuzha.
The right side. Right side, huh? Okay. Kaniban Laisha, Alapuza. This is one of the major NSS, you know, Nair Service Society. NSS. NSS. Nair Service Society. Service Society. Yeah. Okay. Matangin Laisha ka Alapi Road. Alapan. Ilapay siya ka Alapi Road. Kato kabalik siya to siya kabalik direct kalit siya po Tiruananthapuram katpa kanipat kalit siya po Alapi. So ngangit pikan mau ko blok kabangi lit siya po Alapi. De lada ka shits ngi la siya ngan yalami pi siya po Alapi. Okay. Ini ide itu Mei 8 ibang Ngi Wan ban pet ke yang jeng i kabala dap mah flooded house ipen khuj dok ha bandai lawan ra ya dok ha te kum gajing yarap ya ini i pastori ai deka bisa mah. Nah, Sotram. Sotram. Kanchi on. അത് നോക്കിക്കേ. No. Open. Okay. ഞാൻ കഴുകി ഉപ്പിട്ട് വെച്ചിരിക്കുക. കൊള്ളാനെടുത്ത് ബാക്കി വറക്കുക കേട്ടാ. കൊള്ളാനെടുത്ത് കറി വെക്കുക, ബാക്കി അടുപ്പ് വെച്ച് വറുത്തെടുക്കും. അത് കഴുകണം. ഞാൻ 3-4 കഴുകി. ചീഞ്ഞുണ്ടോ? ചീമ്പുണ്ടോ? അതങ്ങനെ മാറ്റിയിട്ട് മുളക് പുരട്ടി വെക്കണം. ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചിട്ട് വറുക്കണം. ഓ എനിക്ക് ഇത് പിടിച്ചേ. പോകട്ടെ. Okay. Okay. Ito ba yung jangis? Okay, so we got the fish and now we are going back. Not sea fish. This is Bembanat fish. Huh? Yeah. Bembanat lake fish. Te kito kita ha bayo na kanika Bembanat lake. Kani mo. Kani gede lake. Bro Arlian. Pero la flood ado hane. Kini kiyeng ru ila flood back. Oh. Kat ki bom shna kama jerong kila janjar la flooded back. Marbau slap bahap man kasgi. Menta kasgi karang. Today is sunny. Sunny. Yeah. That time Afternoon mering. Yeah. Te perlok mentang ila yami ban leg visit iing Parabangeit. Te kapor mentang kadai kano bisi. Pau. Kamut katway duna. Te mentang kasngiru tip kumba Sandri Tylli yang rai yang leg dan visit. Te sashibet damit nagaway pat. Yang taruh 4 kot mo. Okay perlok bang ini hadu bukot. So friend, we are going to visit some of the villagers family and we will have lunch there also. Then I'll show you a little bit where we are going. Okay. Salvation Army Church. Ketika Vakethanam. Okay. Mendangin legerung yang ini syakri. Yang di para syakri yang rung menda. Ingat ni. Oh, ketika lenti đâu kasin ka ba nang kong iyo ya lentik daw ng po Kerala
Stotram. 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 Cuci. Pastor Morris. Okay. Praise God. God bless you. Okay. Stop. Let's go. Sotram, Mama. Sotram. Sotram. Salvation Army Church. Vakathanam. Che mentangil apoy sah kawai pat kayeng ban sarung menta. Ini try kedai kene ne kedai kedai kawai ne mantap rai. Okay. Ne kedai station smart ne. Oh kedai yang ne try. Oh, kam dera kene ni yat wet chat sha. Cloud. Ngân động một cái đây cái này cái giếng ta hình rìm đây. Hả? Right. Oh. Hello. Hello. Sotram. Oh, cái này cái gì không? Hả? Cái? Còn hả? Ini pikir apa niatnya? Kenang benam ur. Ya room ni. Okay. Oh dan teddy bahap ni. Okay. Yeah. This. Like badminton with his father, huh? Yeah. Sotram. Okay, Sotram. After a stroke before. After also I 10. Before 10 years. Okay. So now he is not feeling well. Okay. Okay. So you pray for him. What is he saying? What? Hindi ആണോ പറഞ്ഞത്? ഹിന്ദി അവർക്ക് അറിയത്തില്ല. Okay. काशी. You know Hindi? क्या बोला? मैं तो हिंदी बोल रहा हूँ। तो मराठी भी आता है। तो आप क्या बोल रहे हैं उसको? कभी जाते वापस आ रहे और कब वापस जाएंगे? June 2. जून 2. June 2. दूसरे चर्च में जा दूसरा जाएंगे इडुकी. Idiki. Pudara. So, ठीक है। शुक्रिया. May God bless you. Jai Masi ki, Jai Masi ki. Thế sức này kawai pat kayeng kabalai. Ni. Penne. Oh. Morris. Oh wait. Ini udah passion fruit. Allah dan bagi. ഇവിടെ എങ്ങാണ്ട് നമ്മുടെ ഇവന്റെ ഇവിടുത്തെ പെണ്ണ് Sotram. ചിങ്ങവരെ താമസിക്കുന്നു. Nani? Sormo. Apa dia erke? അപ്പൊ നീ നമ്പർ
Satram. Satram. Thì mình ta nghĩ là poi sa cái yên cái ba sẵn đây cái này. Cái ba sao nó ba sẵn mình ta mo là bạc lá. Ini udah arambetan kayaknya. Ini kan dari tau so arambetan 4i rulong kum ulici. Oh thiang pha, pang pha. Satram. Satram. Okay. So. ഇതിക്ക് എല്ലാവരും കൂടി ഇരിക്കാനുള്ള സൗകര്യം. Okay. Tambi, Satram. Ya baru blay ulang babashumi kacabapile badayu bapile jingim jongli gansha jingshai shaki wei pa Yad baru blay Badunya lembati. So the meaning of the song that we just Ini yang kebesan. Larung mentah. Dan ngiat bad ini pohu karung gieng tu. Anak kuti. Okay. Ya. Anak kuti. Satram. Satram. Ya. ഇനിയുണ്ടോ? Satram. എനിക്ക് Cooking bener ya? Ah, Take kop bayo. baru dah. Brother, this is the ball. Nhà vui bật cái giếng người ta xí nhìn luôn cái này cái giếng cái đi các bạn nhau Tak ngit lagi asngaw mo. Metas kanay way pat kayeng para syakri. Main. Kayeng ke bah nyaw. Baca. Ha. Dan ukleo pet kedur jong kleo la dro ha kanika. Te ini orang spot menda. അപ്പൊ ചെന്ന് അവിടെ ഒരു പറമ്പുണ്ടോ Okay. ആ പറമ്പ് ഇതിലോട്ട് വാഴ Satram. കോമനിയമ്മ എടുത്ത് പോ Satram. Eവിടെ? Satram. 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 Itu mau. ഇത് മോളാ Mau. മൂത്തത് Mola എവിടെയാ? ആ പാമ്പാടിയാ തന്നെ. എവിടെയാ പാമ്പാടി എവിടെയാ? Painting നിങ്ങൾ ചർച്ചയിൽ CSI ആണോ? CSI. CMS. CSI. CSI. ഇവിടുത്തെ അച്ഛനാരാ? ശേഷായിരുന്നു അതപ്പച്ചൻ. Okay. അടുത്ത വർഷം Satram. Ya. Satram. Satram. Pere? Your name? Jivana. Okay. Jivana. Okay. Mentang ngilalet biang bandrung sakawai pat kayeng. Phi tu sok pan sok ram ma. Thì yên nè. Tại dạng năng nè. Oh, asma sok pan. Tu deh dan be tu. La thôi là asma ubi ba. Hello. Yeah. Satram. Satram. God bless you. Tere? Eileen. That is Khasi name. Eileen. Khasi name is Eileen. Eileen is in Khasi. Okay. Wow. Family member 3. Family 3.
This is the way how they put the family tree, and it's very nice. See, Satram, Satram. We finish, no? Satram once again. Pere, Ashwin. Okay, mentangin ya Bamjano. Ini kerja, Bu. Okay. Okay. Ini nih, oke. Kene ka jimbam jangi. Okay. Tengi lagi ada dua yang bam kemudian. കൊച്ചിന് കറി എല്ലാം കൂടെ കൊടുത്തേ എന്തോ വേണ്ട. You want salt? പരിപ്പ് ചാപ്പം പരിപ്പ് കുഴിക്കാം കുഴിക്കാം പരിപ്പ് നല്ലതാ. പരിപ്പ് Abang ha perlok. മീൻ മേടിച്ചില്ല പാപ്പ മീനൊന്നും വേണ്ട. അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പം മീൻ മേടിക്കാതിരിക്കുന്നതല്ലേ. മീൻ പഴുക്കാം ഒന്നാമത് അതിനകത്ത് ആ വിഷയം ഇത് അത് തന്നെ. Te tangkap tu ngendam pen ire nomor bom dan lak rumah kunjar. ഇത് വെച്ചു Okay. Dan bam shwa. പയറ് വെച്ചു കൂടെ So yeah. So Trump, thank you Nani. Nani. Okay. Ingin ya like now. Yes. Did you eat jackfruit? Yes, we ate. Now you want? Now full no. Hey, guys, what? You know, bathroom here. There. Te perlok ingin lagi ada bam ja, te ingin ya like pai no. Te mentang ingin like pai. Okay. വലിയ ഫുള്ളാന്നാ പറഞ്ഞത്. Ini di try yang mah. ഫോട്ടോ എടുക്കാം. ഇവിടെ നിൽക്കുന്ന ഫോട്ടോ എടുക്കാം. രാജു Raju. എല്ലാവരും Okay, Raju. Okay. Ngilarung sa kayang gabakandai. Ngilarung dai yang gabakandai. Tama kani kadai gadukan mah. Kam dadai ya kayang. Dai gadukan. Okay. Stotram. Praise God, praise God. Your shop, huh? Yeah. Mendi zone. Okay. Okay. So, yeah. Okay. No, Meghalaya. Meghalaya. Is pastor coming? No. Okay. Pratrikayam. Okay. Te ngin yadwai. Okay. So, what do you want us to pray? मेरा बिजनेस थोड़ा Oh, ऊपर चाहिए। oh, business के लिए तो ठीक है. फिर मेरा घर में है ना, हाँ. मैं अकेला में इसमें बिजनेस में हाँ, बाकी साथ कैथोलिक में Catholic ya. To nagayeng jong ne tang une uba ngej. Once again, Matthew. Thank you. Okay. Our church elder. Yes, church elder. You told me this now. And you introduce? This is Pastor Morris. क्या नाम है? Morris. मोरी। Yeah. Okay. You there? Okay. Then We start next visiting and the 6 o'clock finished. Okay. okay. Dia mentangin dek Thai no ngil adep kendai teliki yang tang menta. Desa Sibet karena teliki yang patep ngin sedang live je Sibet. Menta kapur kalau ada Sibet siteng englik Thai swa ngin ya tekres ya thia swa. Adin kata sedang biangsa live je. Okay, perlok kene ke blok ka menta men step teng apen kut menta Sibet siteng.
te kapa shibet pat ngan sa pen i yang ngan ai de kawei pat new ding kas chenat tu den ru okay perlok tangkum ni. So if you are new in my channel, please do subscribe, share and like. Kalau ada dana prank jong point mai ini ke channel ka jangan semua subscribe, share और like. अगर मेरा चैनल में नया है तो सब्सक्राइब करो, शेयर करो और लाइक ठोक दो. Till then, bye bye. Love you guys from Sarmo Vlog. Te kemening la poi perlok sejak sa. Te meneng ala ada penkut ya ke blok hembrai ngapen i yang itu bang la penkut mentah. Te sikatung isa ni ngakam pen i pi kene ketika baptistry. Mo jaka pen baptis. Mentam dan babaptis te ko ga jaklia. Dadan babaptis pelat ya kene pendap yang dak ga bakhut. Kene kedai jaka pen baptis. Dan senti wi tenat ha. Te okay perlok. Tangkum tahi. Kene ke blok ka bangda ka sni ka ba men step aduk mentah kan. Dan dari sibet in septeng dak wei pat.